phakamisa isandla sabaprofethi base-Afrika usenqabeni la ake phakamisa isandla sabaprofethi base-Afrika usenqabeni la prophetic doctor eksawungele mina yile usenqabeni la ake phakamisa isandla sabaprofethi base-Afrika usenqabeni bathe boqabela uxololo cabange ngokwenqabeni boqabela uxololo cabange ngokwenqabe osenzwile kwazinto zenzika singamaqhawe la phakamisa isandla sabaprofethi base-Afrika usenqabeni la ake phakamisa isandla sabaprofethi base-Afrika usenqabeni umahlasela ngesibusisa abanye behlasela ngesiqalekiso obahlasele ngenqolo emasondo akugcinanga lapho bavalela ngogandaganda ongenastering ufika bejabhile behambe bejabulile behambe befumbethe isibusiso bafavuke njengestering kwimovie ngongqosho ongenacorruption lude lolu hambo akufikwa kalula kufikwa ngezinyawo from ekulaleni eshelter to ekubeni ngumshumayeli to ekubeni ngumprofethi uthi kuyayithatha intangelutho ayithintithe ayenza ihlale namakhosi kwakunzima bedukudla okolile eshelter kwafika ithonga ugoqa amasondo akufikanga uMoses akufikanga uJohane wathi ugoqa amasondo mntanami namhlanje kuyaphela ukuhlupheka wena uzoba nebandla elikhulu lizogcwala lizophakama lizobusiswa nezimoto zogcwala wathi abantu bayophila kulo sibale sibadide welesodorinfantaini kapteni ongqongqoshe long division Dr. X ongasolveki esithenza kunzima unqobeki ufana notala khitha ngabambeki basibuza besiphendula bathi lekeni uDr. X akusuyeni wasemhlabeni owasemazulwini bathathe amabhoda bathathe nogwada kagesi bathathe amavula kuvaliwe bathathe nogwada ongenalo shedding bathathe ngqongqoshe wongqongqoshe mase bemdlela umona bathi uthwele abathwali ngani bona bayesindwa yini engwaziyo yima kendi kuphothulele tibolekeni indlebe nina basentswala kahla tibolekeni indlebe nina basemondlo tibolekeni indlebe nina basemondlo kendi niphothulele indaba mna ndingudisa amahlebo uveza amamenemene amaqoki udubule geke udubule majukujukwini ukhakha amabhola abanye abantu abadela inyaliso mna ndiphume ezantsi e-Eastern Cape engqungeni phezu komlambi inquba yiloo nto ke mna ke madoda ndisithi kuni namhla kunamhla sidibene bezikade sisondana namhla madoda kuzakwaziwa na yiloo nto ke mna ke madoda ndisithi kuni kule gwaja kagesi lona madoda utalako komnyaka wewaka linamakhulu asithoba neshumi nesixhenxe ndayibona le kwekwezi madoda isihla phezu kweentaba zaseDoornfontein isithi senyuka madoda iphilisa abantu ithi senyuka madoda ibetha ingqondo zenyaniso hayi mna Mfondini ndandizijongele ngokwam madoda ndithethi ngokuphaliselwa ndithi Mfondini ndambona lo gwaja kagesi wabetha izikhwala madoda zatsho zahamba waphatha iimfama madoda zatsho zabona abanedimoni madoda bahlazululwa ndithi izolo nangoku izolo elinye ndimbonele ke mna ke madoda evusa abantu abafileyo nangoku aniyithethi loo nto kuba uvukile umntana efile yiloo nto ke mna ke madoda ndisithi namhla madoda ifikile imini ibikade iqelwa kuba namhla madoda ooswabadaba bayakhiya namhla madoda ononkosi bayakhiya ayavuya madoda kuba umzukulwane iyabulela kamagulo gwaja kagesi ke thina sitsho Mfondini kamaguqaba ke Mfondini nathi siyavuya
kakati tolo mkuba mfondi toka tesu mpulela kwa wayo kakati mfondi luti kunyuli ndoti bile fan kwa banya bantu yelo don't si choke mfondi likwe namhlanje nizawuchopha emfana. You are the building blocks of our generation. You are the building blocks of our future. Tula mkuba limkuba kuba nese kuba kuba klama kuba semodlo. Tula mkuba limkuba kuba nese kuba kuba kla Doornfontein. Yelo toke mlage matota city good. Haini matota segeni mlade mkaba. Haini matota zeni ngampretend ukaba. Kukaba la matota kate kobla wanyama kabela makosa. Kukaba la matota kate kobla wanyama kabela makosa. Haino kwa shaka kesi mfotini tukabile. Kwa tuwazi waye kesi kapse tuka kangasne kani semfona zifuni nyaliso. Tuwapola la wanyama keko. Akinele kukabela makabela wanyama kosa. Yelo toke mlage matota sidi kwe. Kash la kwa shaka kesi mfotini windota. Kash la kwa shaka kesi mfotini wingaga. Achomna de kham. Yo.
abagulayo baphiliswe. Sick must be healed. Yeah. Wena ungubani gogo? Who are you, grandma? Gogo ubani kuyi? Who's possessing her? Ubani lohleli kuyi? Who's possessing Ubani? her? Who are you? Ubani? Who are you? Wake, wake, Ubani? wake, wake. Nifuna enzeni lo mntwana? What do you want her to do? Nifuna enzeni? What do you want this one to do? Lenzani kuye? What is your mission? Msize, msize, msize. Akasebenzi, akasebenzi, Akasebenzi. Unemployed. akazi ukuthi uvalwe yini. Ubanjwe yini? Akasebenzi, What is delayed now? akasebenzi, Akasebenzi. Unemployed. akazi ukuthi uvalwe yini. Ukuphi na mama? Where are you, lady? Ukuphi la ukhona wena mama? Where are you? Nisuke Eastern Cape. Eastern Cape. Lenzani kwemzimba? What is your assignment? Ufuna sebenzi. Asebenzi. Nifuna enzeni? What do you want her to Nifuna do? enzeni? What do you want her to do? Asebenza abantu. Asebenza abantu. Uxakekile. People. Asebenza abantu. Uxakekile. Okay, masimvule. Let us. Kahle uhamba lo mama. Who's with her? Uthi lo muntu wakubo ongasekho wase Eastern Cape Empumaka ofake amabhayi with some. ibhayi eliye uhamba nobani? Letha ikhandlela eliyelo kancane. Who are you with? Yellow Yellow. stick candle. Please give it to the prophet. Masimvule. Let us unleash him. Simvula ngekhandlela eliyelo. Releasing her through a yellow stick candle. Ikhandlela eliyelo Yellow stick limele candle is izidalo. representing the ancestors. Yingakho wonke umuntu kumele abe nalo ikhandlela eliyelo Every man emoyeni. should have it on the right. Ngizomvula. Awushaya ihlombe. Give it a round of applause. Bamba la. Holy. Bambise lapha ke. Isalapha kumentshisi. The light, please. Baba somandla. Father Almighty. Zulu mfehlakala. Confidential of plan heaven. Ngimema basakhe. I'm summoning the messenger. Ngiyasimema emoyeni. I'm summoning it from the realm of Baba spirit. ngiphile isipho. Let the enemy down. Ngimupha amandla. I give her a power. Ngivula isipho sakhe. I unleash her potential. Ngiyamkhanyisela. I switch on the light in her life. Makakhanyiselwe. Let there be light in her life. Nazo ke? Masimfule. Let us release. Masimfule. Let's release her. Vuleka. Be released. Siyakuvula. We are unleashing. Siyakuvula. Yeah? Look. Yes. 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 Nake khuluma mama wakhe. She's speaking now. Siyakuvula ngaleli khandlela. We are releasing you through the Siyakuvula. opening. Siyabonga Xaba mntana. Yes, yes, yes. Siyabonga. Yes. Umntana masebenzi. Uxakekile. Thank God. Ukhulela emzini abantu. Siyabonga. Ukhulela emzini abantu. Mama. Mama yini elimlethe kumprofeti? Did you bring her to the prophet? Nifuna thola usizo. You wanted to be delivered? Siza Xaba. Siza Xaba. Yeah. Uxakekile. Usizakeleke namhlanje ukhanyisele namhlanje. I delivered the light. Ashaya ihlombe. Give a round of applause.
ukufaka insebenzo, akuvuleke amaphupho, akuvuleke izidalwa, asebenze ngabantu, ngibiza abantu, ngibiza isibusiso, akaphilise abantu. Let her deliver people. Ukhululiwe, stand up. Are relieved. Imake ukhuliwe. Be upon your feet. You are freed. Ninjani mama? How are you, man? Usukaphi? Where to come? Eh? Ngisuke Eastern Cape. What? Ngisuke Eastern Cape. Bakumphaphahla. Usuke Eastern Cape. Empuma Kapa is where you come. Njoba ulapha nje. Yes, we are here. Usuke Eastern Cape. Empuma Kapa. Kuphi ne-Eastern Cape? Where about? Usuka kuphi ne-Eastern Cape? Where about? Flagstaff. Which area? Estaff, Flagstaff. 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 Yini ekubeke ulayilo lapha? Who directed you here? Ngihambe nabanye abantu ababe eGoli kwakho. Hambe nabo. Yebo. Sivulekile ke into zakho. Ngicela ukuthi Your ubuye mentors are uzobona. released. Come and tell the prophet. Kukhona izinto ozozibona uzosebenza kakhulu yeso. Yebo. Uthi uNkulunkulu angikutshela uzosebenza kakhulu. Gonna work optimally. Ngokukhola kwakho usuke Eastern Cape. Empuma Kapa. Ngivula inhlalo. Unleash Ubahambile your mind. abantu. Did you consult Yeah. other people? Uthwasile. Kodwa akusebenzeki. Initiated. Wabahamba Not been abantu. consulted. Kodwa akusebenzeki. Yeah. No. Today usuku lwakho ukhulile uzosebenza. You are relieved. Today uzongena kuphi? Uzongena vele emanzini. Are you gonna be deep? Ngaphupha Eh? ngaboniswa ngingenwa la emanzini ukuthi ngangingayazi le ndawo lenda ndikuyo mina. Kodwa kwakungangifakwa uwena nabanye abantu Lakho. Waphupha wenzani? She dreamt. Wenzani? She had a dream. Waphupha. She had a dream. Kahle ke sibone lapha.